جروجبای کردستان به خلک کینوج برنامه روشباش کردستان امل پیش بریونه. دوی خلک خود بالا دکشینن لسر دوم جارن گرنگ گودنا و هفتیا مده به مرا در باز بونه. یکمین مجارج بونا بیرانینا شهادت ریحوال سمایوجه و جنا آزاد جنا قهرمان یا کود 21 آدار ده نامه خوانیشان ده هر وها جبونا و کمپلیا کل سربرتی کوپیلانین و دهات کرن بچالاکی که رابود ریا چالاکی خود نامه کی جبونا حرجنه کی دا بلاف کرن اف مجاره می دست پیکی مجاره می دویمین جی لروجاوای کردستانه هی واسور یا کردی لروج آوا هر وها آلیکاریا ریوبریا خوسر به هفره بکارو خبات کی رابون کو به هفره کاربن آلیکاریا کم بکن جبونا خلکی می یلی ساحل جیان دکن و جبونا وانجی پیشکش بکن اف دمجاره خوی دویمین ده به گمان نرخاندن و هرگولی ویج ام به هفره ناس دکن لام دمجاره خوی یکمین به گمان پیش بری ونه دمجاره خوی یکمین ده میوانا مرگل معامده یا میوانا مجی ابتسام الحسین بردفکا کنگرستار یا کانتونا قامش لوجبوت بیجم روج باش روج باش بوج بو حمد متشاور روشواتشیه قال لك سباس ون باش فرم باش باشن قالك سباس دكن هوال ابتسامه دسبيكا خافتنا خوجي داني سر زمان مگوت جبونا بيرانينا شهادتا يانجي چالاكيا ري هوال سمايوجا كود 21 آدار ده بيگاني بو دسبيكا جبونا بيرانينا و بيرانينا شهادتا و راست سيهيدن هنا بيجن بيرانينا شهادتا ويلي وكي 21 آدار بو چالاكيا هاني رابيه وكي دسبيك بخاطر تشتكي بيجن كرم بكن دي سريده ام لكسايتا شهيد سمايوجا شهيد زكية شهيد نوشان شهيد ساكنة جانسيز شهيد آري ميركان شهيد زيلان شهيد منيجا شهيد صالحة وحمو شهيدين تفقر عزاتي شهيدين جوجبو عزاتي أخوا جبو بدسخستنا ما في أخوا لسرفيري برديل جراندان وشهيد كتن أم حمكا ببيرتنين والهمبري وابريزداري بجنا خود طوينن لقل ويجي ام ججنا بجيني ججنا نوروزي ججنا سرهلداني ججنا آزاتي لريبر آبو لمالباطن شهيدة لقريلاين آزاتي جاستار وحمو كسن قو إيرو دي بندابة تشريني دل برخود دن دي چپارين شردا دي هر قادن جياني ده هر قادن برخودان وتيكوشين ده ام فيرو جا بيروز لهر كسي والتجي والحمد مشابانا جي بيروز دكن يعني ايرو وكي شهادتا هفال سماء بيرانينا ويناكي براستي شهيدة سماء يعني وكي حمو جنين آزاتي خواس حمو جنين جو سيستما كولتي وتنكرني وقركرنا لسر جن بهشمندية ميري سردست بهشمندية اول پرست به هشمندیه نتو پرست کو لسر جن دهات مشاندن ذهنیتا گو تم و تم جن لگوری برجواندی خوا جبو تنه آنینا زاروکا جبو تنه کارکرنا مالی جبو تنه پیک آنینا پیدوین میر دهات مشاندن ذهنیتا گو ده آلیه کبن شوپین جواکی دا گو دیسا جی جوی ذهنیتی هاتن رونشتاندن دجواکی دا درجه‌های هزار سالان دا یعنی هفت سماجی آن شهید سماجی مینا همو جنین گود بن به سیستم زورداری زحمتی جیانک اشکنجه همو ریبازن توندی لسر کسایت او آن دحمو کسایت اجنادا هاتیه مشاندن هفت سماجی الهمبری به ذهنیتی يعني دجواكا كابفيرنجي داتي مشاندن حمي زورداري وتوندي لسرجن تي مشاندن تبي جو جن يعني جو بريفد بي جنا يا جو زاروكا پروردتكي جنا يا هفسنجيه دكينا برا هر كسي دا يعني اگر قلبن هر باوري بن فرق وجوداهي دناف كسي دا نابيني جنا يا جو جواكي بمجيكي وكهبو آزاد بريفد بي جنا لتبي ويجي بروفاجي ويجي جن دا اصلا هري كيم دا دهات ديتن دهات كيم كرن تاني وكي متبو تاني لغوري برجوانديا سيستمكي دهات مشاندن شهيد سما جيب ببيري بازي يعني دما قولي هوربوندي دما قو ابجيانا ببيرنجي تي مشاندن هگر دکساتا دیا خود به آن خوشی خود بن آن جنین جفاکی دبن لهمبری به ذهنیتی
شخوا ئەم بێژن پشتی گۆ ناسکردنە فەلسەفا ڕێبەر ئاپ ناس کرد پشتی گۆ وەکی ژن خۆ ناس کرد پشتی گۆ تەفگەرە ئازاتیە بوو پشتی گۆ یعنی ریە ئازاتیە تاما ئازاتیە ناس کرد ئیدا وێژی گابەر بە ئازاتی ئاوێتن یعنی کەسایەتەکە کەسایەتن گۆ ددن سەر بێریە ددن سەر شۆپا با شەهیدان بێ گۆمان کەسایەتن نەنۆرمالن هێزێکت هەندڕێ وادە هەیە ئیرادەیەکت هەندڕۆیادە هەیە هێرسێک لە هێمبەری بێ سیستەمێ هەندڕێ وادە هەیە گۆکارە بن گابنە بەر بە ئازاتی بە بابێژن گابنە بەر شکاندنە زنجیرن کۆلەتیە گو بەهزاری ساڵا پێ هاتبوون کلیدکردن بابێژن گابنە گۆکارە بن ئاستانگی و زەحمەتی و کەلێ من گۆلی پێشیە پێشکەتنە ژن هاتبوون چێکردن کاری بوو گابا بابێژن بێگومان ئەف گاv ئاوێتنژی ev hêrjî ev vîna jina azad jî ne hemewilo xweber hat çêkirin lê berê piştî naskirina fikr û felsefeya rêber apo piştî naskirina xwe wekî jin piştî naskirina dîroka jin got jin karê hemû civakê birêve bibe awayekî azad bi vî rengî heval sema jî gavên ber bi tîkoşîna azatiya jin ve avêtin û li ser wê astê jî li gorî gohat xwestin jî heval sema bi rastî jî yani di demeka berê 25-26 sala da jineke karî bû ew astangiyên civakê derbas bike karî bû kesayeteke azad xwe de ava bike karî bû got berê xwe bidê çiyayê azad karî bû got li hemberî komployên an destpêka komployên got not û heşta da li dijî rêber apo û tevgera azatiyê hatibûn plankirin karî bû got bagava bavê jî bêguman jineka xwedî hêz û îradeyeke pir xurt bû. Belê em bêjin rê hevaliyan jî şehîd Sema Yüce di şeva Newrozê de bi çalakiya xwe re bû û bêguman beriya ku çalakiya xwe pêk bîne jî nameyekî berfireh şande bû diriya nameya xwe de gelek emjar jî diyar kiribû em bêjin mînak diriya nameya xwe de behsa jinê kiribû jin çawa digare ji bona azadiya xwe lêgerînê bike behsa rêbertî kiribû ku ji bona wê rêbertî tê çûwa tê yan jî jin ji bona rêbertî tê çûwa tê hemû gelek emjar diriya nameya xwe de jî diyar kiribû di nav wê de jî diyar dike dibêje ji heşt heta 21 adarê ez wê pira hanê temam dikim. Yani çawa got çalakiya heştê adarê de jin jî xwedan agir berdan bedena xwe di 21 yan jî şeva Newrozê de bi vê çalakiya hanê rabû. Wek warî ser ziman hêz û moralekî pir mezî jî bêguman wê li cinvan jinê hanê peyda be heta ku karibe bi vê çalakiya hanê rabin. Heval seme ew hêza hanê mînak ji kwî derê anî ew moral ew hêza taybet yan em bêjin vê xurtbûyîna xwe ew dilê xurt ji kwî derê anî ku bi vê çalakiya rabe û dubare jî em dibêjin xwe bike pirek di nav vera heşt û 21 adarê de. راستن ها شهید سما یعنی نما جی سروکاتی رشانده بو نما جی حوالین خو رشانده بو نما جی گل رشانده بو جی بر دوی پیوجویا گو تیر درباست بون مینا پیوجویا گو نها ایرو ام جی دیسا جاره کدین هات شورشا رو شاواده و جیهان بگشتیر تیر درباست بی یعنی شهید سما دما گو نامه دشین جوال خورا دکی میناک مثلا دبیجی اجی دو خاصم وکا حوال ان شهیده زکیه چاوا خلصر پرا آمده د 21 آداری د خوکر اگر نوروزی گلک حوالین جنجی گود اگر نوروزی د اگر بدن خو خستن و خو خستن شعلا نوروزی یعنی دبیجی گرک انجخ اجی لایق بم گو از بدم سر شوفا و حوالات اجی ببم پیشنگک اجی ببم اگر نوروزی یعنی دماغو حوال سماع شهیده سماع بیژن اگر بدن خست جبر گو او نزیکاتین گو جنارا دز گرتیگهن اف دولت فاشیستیا ترکی دا دهاتن کرن لهمبری وانی زیکاتیا لهمبری وا کریاران لهمبری وا پیوانن به اخلاق دوری پیوانن مروواهی و لهمبری کمپلوین گو دهاتن هوناندن جبو لسر ریبر اپو به مشاندن جبو اینا که شهیده سما يعني براستي مجهود جلك نامه شاندن ده هر نامه كده نامه كا تايبتها بو مينا مثلا دما جوجي ريبرتي ده بيجي ده بيتشاو نابي جو دروش ده طافك
دا ئازمانە دا هەبن نابێت دی چاپکانیشیش بۆ ژنەی هەبن یعنی ئەو چاپکانیە گۆ هشت گۆ هەڤەل سەما ببێ خۆدی ئیرادا ببێ خۆدی ڤین ببێ خۆدی هێرس گۆکاری بێ ئاگر بەدەناخۆ بخێ ئەو چاپکانیاوێژی رێبەر ئافە بوو فەلسەفا رێبەر ئافە بوو ئەو زەهنێ ژنە ئازاد ئەو فکراندنێ ژنە ئازاد گۆژ ئلهامە فکرێ رێبەرتی گرتو بوو ئەو ناژێر بوو هێرس و بوو ئیرادا و بوو ڤینەکە هەری خورد گۆکاری بێ ئاگر بە بەدەناخۆ بخەی ئەمینە هەڤاڵی خۆرە دشێنێ دەبێژێ گەرەک ئەم ئیرۆ لەسەر شۆپا شەهیدا بن گەرەک ئیرۆ ئەم بێ پێوەژۆیە باش بخوێنن گەرەک ئەم بێ دەرفەتا دیرۆکی گۆژمەرە هاتی ئەم قەزەنج بکن بەرکی ینی دەرفەتەکە دیرۆکی جارەکە دیژمەرە نەوەی مثلەن شگەر ڕێژی دەبێژێ گەرەک هەفگرتنەك شێبێ گەرەک ئەم هەمە بەیەک ئەوای ئارمانجەمە ئەو بێ گۆ ئەم کوردستانێکی ئاوا بکەن گۆ ئەم بگهێن ناسناماخوا گۆ ئەم بگهێن چانداخوا گۆ ئەم بگهێن هەبوو ناخوا گۆ ئەم ببن خودی هەبوونێک دناف هەموو گەلین جیهانیدا لێ بخوا بناسناماخوا بە دیرۆکاخوا بێ ئەفسان و دەستانێن خوا نا ئەم گرێدای هەنکە دیبن ئەم دبن ناسنامە هەنکە دیبن ئەم دبن ئالی هەنکە دیبن ئەم دبن هشمەندیە هەنەکە دیبن ژ بۆ ناکێ یعنی ئەو هێز و ئیرادا و خورتبوونە گۆ هشت گۆ ژنێک ئاگر بە بەدەناخۆ بخەی ئەسرارکردنا بەرخۆدان و تێکۆشینەیە ئەسرارکردنا ئازاتیبوونە ژنەیە ئەسرارکردنا ڕێزگارکردنا زایەندا ژنە ئەسرارکردنا گۆ ئەز هەبم وەکی ژنێکی خۆدیستاتۆ بم ئەسرارکردنا ئازاتیە هەموو ژنا بوو ببێ ئەسرارکردنێ ببێ هشمەندی ئەو هێز و ئیرادا گۆژ فەلسەفەیە رێبەرئاپ و گۆ بە فەلسەفەیە ژنژیان ئازاتی گۆ بدروشمەیە ژنژیان ئازاتی گۆ بساڵێن درێژ دچای ئازاد دەهاتن گوتن لێ حتا ڕۆژە ئیرۆ دبن vê dروشمەیە دا ئەیدا جیهان هەمێ ئەف دروشمەتێنێ سەر زمان بووە جیهانی هەر کەس کردیا ناسنەمەش خۆرە هەر کەس کردیا دروشمەش خۆرە هەر کەس کردیا وەکی ڤینێکیش خۆرە گوتبن دروشمەیەدا هێز و ئیرادا خۆژێ وەربگرێ و گاوان بریە ئازاتیەوە گابن بخورد بە هێز بە ئیدعا باویژ بله ام بچن لدوسیا خو تماشا بکن باشه ودگرم به گمان نقاش خو و مجار خو جی هر و هر بردوام دکن بینری مش خو درباره مجار آمده حوالی به دوسیا تایبتش مرا آماده کرنه کام بچن لی تماشا بکن
بینەری مەشخوا ئەم جی دۆسیا خۆڤەگەریان هەمژارە خۆشی ئەم بە هەڤرە بەردەوام دکن هەوارە تیسام ئەزوێ بە پرسیمیانی وەدناوە نرخاندنی خۆدا و دویەمین گوتنا نافدار یا شەهید سەمای وجەگوت کۆچاوە لە ئاسیمانان درۆژ نابە لە ژبۆنا ژنێژی دووچافکانیên yên دووچافکانی jî wê guman nabe divê gotina wê de mînak bandorekî çawa li kesayeta te kir wekî jin ku hiqoy sed salên tu bixwe jî di nava kar û xebade ye karê rêxistinê dimeşîne pêre pêre di nava şoreşa Rojavayê Kurdistanê de jî ev name û taybet vê peyama wê hestekî çawa moralekî çawa da kesayeta te û jinên hevalê te yê derdora te. Yani bi rastî niha ev hevalên şehîd êgo xwekirin qurbanê azadiyê berdêrên pir girandan yani ji rihê mirova şîrîntir nîne yani ji min re jî û ji hevalê mî jin re jî yani mîna stêrikên li azmanan e dema got çê Çolbistanê te dît li wêr wekî zanistekê heye di rîya stêrkan de riya xwe nas dikin şehîda Sema jî mîna hemû şehîdên dî hemû jinên liheng hemû jinên berxwedêr ji me re mîna va stêrkan e çawa em diriya wa de dema got em riya wa dişopênin em digihin azadiya xwe em xwe nas dikin wekî jin berê em çawa bûn îro piştî naskirinê em niha îro çawa ne berê kesayeta me çawa bû berê niha çi kesayet di hundirê me de hat ava kirin berê wekî jin me çawa xwe meyze dikir niha weke jin em çawa xwe meyze dikin yani ji me re bûne weka em bêjin بعربي em bêjin mifsal yani berê û piştî çawa em hatin guhertin ji bo wênekî ji me re wekî îlhamin wekî çarenûsa hemû nakokiyên di hundirê me de ne di mejiyê me de ne wekî yani em bêjin pêşengin got çawa riya rast ji me re nîşan didin çawa em xwe nas bikin çawa weke jin ez xwe nas bikim jin çi ye tê çi wateyê hêza wê çi ye zanebûna wê çi qas e îrada wê heta kîja asta ye karî çi bikê karî çiqa guhertinê bikê ji me re ew gerestêrkin dema got em bidin bi peyşopa we niha rêberapo jî di nameya xwe ya niha got ji bo jina şandiya dibêje jin gerdon e jin civak e jin hebûn e yani di va gotina de şehîda Sema jî xwe nas kir em jî niha îro di va gotina de û di şopandina riya şehîda Sema de em xwe nas dikin ji ber wênekê jî yani şehîd Sema jî û hemû şehîdên got bi dihê sala di çiyayên azad de li hemberî hemû sîstem û zihniyetên kolekirina jina û dagirkirina jina û qirkirina netewajin li ber xwe dan û bi ser ketin û îro bûne ilham û nimûne ji hemû jinê cîhanê re îro ji me re jî ev ilhamin ev nimûne ne ev pêşengin ev stêrkin got em di şopa wa dikarin riya wanekê bigirin û em bigihin serkeftinê. Belê di nava çalakiyê ku jin pê verabûn yani xwe jiyanî ser ziman jinên ku di nava tevgera azadiyê yan jî li ser xeta azadiyê digerin çi jinên Kurd bin jinên ji pêkhateyê din bin jinên yên biyanî bin her û her li ser gav û xet yan jî şopa vî rêbazê hanê dimeşiyan gelek jinên yan jî şehîdên ku bi van çalakiyê hanê rabûn jî hin ji wan gotin tenê rihekê min heye heger sed rihê min hebaya jî min ê dubare bi eynî çalakiyê jî rabama gava ku mirov dibîne hin insan hene hin mirov hene bi vê baweriyê bi vê hêzê bi vê morala hanê tev digerin ev xwe meselen moralekî çawa dide jin ku li ser xeta azadiyê dubare hî jî bimeşe xeta wan bimeşîne sal bi sal yani şehîd Sema Yüce ev 27 salin ser şehadeta wê got sala 1980 de çalakiya xwe pêk aniye em 2025 de ne 27 sal ser şehadeta wê derbas dibe sal bi sal em wê bibîrtînin sal bi sal heger ne ez bim jinekî diye heger ne nifşê min be nifşê bê ye bêguman ev yeka hanê hêz û moralekî çawa dide jin taybet de heger em bêjin jina Sûrî û jina li Rojavayê Kurdistanê û her çarpirçeyê Kurdistanê يعني نها مينا هفل عن شهيد سما شهيد زيلان دماغو كومبلور سر ريبرتي هات شكرن ديسا جو يعني او چالاكي خوش جان بخشانه شكر آرين ميركان دماغو كوباني
یعنی وی کەتبا بەر هەلوەشاندنێدا و کۆبانەوەی چوبانە دیسەجی ئەو چاڵکیە جانبەخشانە چێکرد. شەهیدی مەی گۆ لە باکووری کوردستانی دبات ساڵی شۆڕەشە ڕۆژاوادا هەردوو هەڤالین ژن دیسەژی ئەو چاڵکی چێکردن. یعنی هەڤال زەکیاژی ئان شەهید زەکیاژی یعنی بڕاستی هەر ژنەکە گۆ بڤی ڕەنگی جانێ خوا ددێک قوربان جانێ خوا دکێ فەدا ji bo jina ji bo civaka ji bo gela ji bo rêbertî bêgoman ew moralekî pir mezin hêrseke pir mezin di kesayeta jin de didê avakirin. Ev bandora şehadeta ve hevala îro bi hezaran jin pêşengtiya şoreşa Rojava dikin. Îro bi hezaran jin di hemû qadên civakê de û jiyanê de xwedî rol û misyonin. Heger qadên سیاسی دەبێ دیبلۆماسی دەبێ لەشکێری دەبێ ڕاگەاندن دەبێ پەروەردە دەبێ تەندروستی دەبێ یعنی هەموو جهێن بەرپرسیاریەدا جهێن بریارداینێدا جهێن گوهرتن و بە گوهرتن دجیڤاک و جیهانێدا ئیرۆ بدێن بەشاندن ئەم دمەیزێنن هەموو ژن هەموو قادادا بۆ یا خودی ڕۆڵ و مسیۆن بۆ یا خودی هەلوەست و ئیرادا بۆ یا خودی ستاتۆ بێگومان ئەv هێز ئەv ئیرادا ئەv هەمێ مۆرالگرتنە شەهادەتا ڤە هەڤالەیە خواگرتنە سەر پیانە ئیرۆ هەگەر ئەv شەهید پشتا ژن نەبانە هێزن یەپەژێ ئیرۆ هێزن ئەشایشە ژن هێژن پاراستنا ژن هێزا جەوهەری ئەم بێژنیا ژن یعنی ئەv هەمێ ئەv ئیرادە ئەv هێز ئەv قورتبوون ئەv هەمێ مۆرالگرتنە ji şehadeta ve hevala. Ji bo nakê belkî em jinên di qadên civakî de kar û xebata dikin di hemû qadên dî de jî îro bi saya va şehîda îro em karin îro civaka xwe birêve bibên îro li ser hemû dikên cîhanê siyaseta xwe netewa xwe wekheviya xwe li hemû masê cîhanê îro em nîqaş bikin û em têda bibin xwedî helwest belkî niha di demê pêş de jî ez karim bên ser ziman jî netewa an konferansa kongera netewa jin wê ê darxistin her kes wê de beşdar bê hemû jin hemû pêkhateyê xwe bi hemê baweriyên xwe bi hemê yani em bêjin çand û bawerî û ol û hebûna xwe ev jin di hundirûyê Sûrî de û ji derveyê Sûrî de ji wê tê de beşdar bin bêguman ev hebûna îro got di vê sed sala bîst û yekê got berê jî rêber ap û got sed sala azatiya jina bêguman ev hemê moralgirtina ji berdêlên giran got ev jinên pêşeng ev jinên berxwedêr ev jinên li heng xwe canê xwe rihê xwe jiyana xwe hemê kirin qurban ji bo ku îro em karibin îro li vê derê em rehet biaxivin ser bîranînê we ser yani fedatiya we ser pêşengtiya we goka em karibin îro dengê xwe bigihên hemû cîhanê îro em dawa azatiya xwe bikin em dawa wekheviya xwe bikin em dawa serxebûna xwe bikin û em dawa wekî rêber apo jî bangewazî kiriya aştî û civakeke demokratîk bikirin nava hemû jinan de hemû baweriyan de hemû gelan de û hemû gelan de jî ne tenê jin belkî di serî de jin lê hemû gel bi rengê xwe bi dengê xwe. Belê hûn Newroza îsal çawa dibînin taybet komîna ez bêjim Newroza îsal cudabûnayê bêguman heye ji salê par di Newroza îsal mesela bêjin mijara me yekemîn ew e ku jinek di şeva Newrozê de bi vê çalakiyê rabûye ya duyemîn ku rêbertîmînak derket û name ji bona jinan şandiye ya sêyemîn ku mesela bêjin rewşa Sûriyê niha di nava liv û tevgerekî cuda de tê jiyan kirin ya çaremîn ku em bala xwe di dênê kesayetê ku rojekê behsa Kurdan dikirin heger şanoger bin mûmesil bin û her wekî din îro derdikevin diriya malperê xwe û hevdîtinê xwe de her wer behsa hetanî Newrozê jî dikin we çi qeysî vê Newroza hane wekî jin wekî kongrastar wekî tevahiya gel û malbatên we we vê Newroza hanê çawa dî gelo براستی نوروزا ئیسال یعنی بەلکی گوتوەکەی نقطەی ئاوێ دەریای بەحری گوت سەر بەئاخوێ و بینێ سەر زمان بەرکی زمان تێرێ نەکێ بەرکی گوتن تێرێ نەکێ بەرکی هوناندنا پەیوا تێرێ نەکێ یعنی ji ber got
نەورۆزە ئیساڵ ئەنجامە شۆڕەشە زیدەی 5 ساڵیە، ئەنجامە شۆڕەشە ژن یا زیدەی 40 ساڵیە. یعنی هەگە ئیرۆ ئەم هەشتی ئادارێ بەری چەند ڕۆژا بوو، ینی هەڤەر ئان شەهیدە سەماژی دبێژێ ئەزێ بەدەناخوا ئەزێ مەژیئەخوا ئەزێ ڕحێخوا ji heştê adarêkim pirek heta 21 adarê dako mezlûmê hemdem hemû kawayê hesinkar îro dîrok wekî xelekên zincîrê çawa bi hevdû ve hatiye girêdan heta roja îro jî 21 adara 2025 îro em bêjin belkî xeleka dawî bê encama dawî bê ببێ ئازاتیا فیزیکیە رێبەرئاپۆ ببێ ئازاتیا هەموو گەلێن سووری ببێ ئازاتیا گەلێ کورد دسەریدا ببێ ئازاتیا هەموو گەلێن ئازاتی خواز کەسێن ئازاتی خواز یعنی بڕاستی ببانگارێ بەرتی بنامەیە گۆرێ بەرتی شاندی بێ هەشتێ ئادارێ بێ ڕەوشە گۆ ئیرۆ و ژن پێشنگتیا شوورەشە ڕۆژە ئاواتێ دەتکن بێ ڕەوشە گۆ ئیرۆ سووری ژێ سیستەمەکە ستامکاری داگیرکەری تنێکردن قڕکردن پاشگوێکردنە ژن دسەریدا و هەموو گەلێن گۆ سووری دەزیدەی 5 ساڵی بەردەوام کرد ئیرۆ گوهارتنن و بەگوهارتنێن گۆ بگشتی دسووری دەتێن چێکردن و تایبەت درۆژاوای کوردستان باکوورش هاتە سووری پشتی بەرخۆدان و تێکۆشینەکە 14 ساڵی یعنی جۆشەکە پر کەلەجانە پر بە هەیەجانە گەرماهیەکە ینی نەنۆرمال نەتەنێ جەهەکی دە ینی مینە ئەس بەسا خۆکم بەسەرن هەر شەو پشتی ینی پشتی ساعت هەشتان وادا لە هەر دەری شاهی هەنە لە هەر تاخە شاهی هەنە کۆلانە دەتمەشن خەلکو شخۆبەر یانی بێگو سیستەمەکی ژێرە دەینی شخۆبەر دەعرابا دەنا ئالێوانە ینی هەمێ ئالێ پەرچێ کوردستانی تێدەنا ئێ قەسەدەی تێدەنا ئێرێ بەرتی تێدەنا ئێ ژن تێدەنا ینی بە هەموو ئالا ڕەنگە ڕەنگ هاتنە خەملاندن کۆلان هاتنە خەملاندن باشەر هاتیە خەملاندن یعنی هەر کەسی دمەیزێنێ کێفخۆشیە هەندڕیوی دچاویوی دە دەردکەبن کێفخۆشیە هەندڕیوی دروکی وی دە دەردکەبن کێفخۆشیە هەندڕیوی دجیل و بەرگی وی دە دەردکەبن ینی ولوتە هیچ دکێ کێفخۆشی د کۆلانە دەدمەشی چاوە ولو هەوا ئەو هەوا ولو نازک لە ڕوندەکێ دەتخی لە ینی ڕوێ دەتخی ئەو کێفخۆشی بە ئەوەیکە خۆزایی دروێ هەر کەسی دەدەبینێ هیچ دکێ بە هەر کەسی هیچ دکێ دلێ مەیزەت کێت هیچکێ گۆ کێفخۆشە یعنی بێ گومان ئەف هەمیژی ئەنجامە ئەف مژاری گونها ئیرۆ مەعانینە سەر زمان یعنی هەم یا بەرخۆدانەیە هەم یا تێکۆشینەیە هەم یا شکاندنا زنجیرێن کۆلەتیە هەم یا فەداتیە قەهرەمانێن وەکی شەهید سەما وەکی شەهید زەکیە وەکی شەهید ساکینایە وەکی شەهید فیدانە وەکی شەهید سالیحایە وەکی شەهید هەڤرینە وەکی شەهید مەنیجایە و هەر وەکی دیب هەزاران شەهیدێن بۆ لەسەر بێ دۆزێ شەهید کەتنە ئەنجامە تێکۆشین و بەرخۆدانە گەلی سووری گۆ 14 ساڵ بەرخۆدان و تێکۆشینێک لە هێمبەری سیستەمێ نهاژی لە هێمبەری سیستەما ئیرۆ هاتیەت خوازێ دیسان دەستورەکە نودانیە لە گۆری خۆت خوازی جارەکە دی یەک نێتەوە یەک ئۆل یەک باوەری بێ دیسەژی بەرخۆدان و تێکۆشین ئەمبێژێن هەمە باژارێ سووری سەرهێلدان هاتنە چێکردن ji بۆیە ناکێ ینی بێ گۆمان دەما گۆ کارێکی تکەیت ئەنجامێکی تێبدەست بخێ دەما گۆ ئەزمونێک پیشیادا هەبێ چ قاسی خۆ حاضر بکەش بۆی ئەزمونێ تێ ئەنجامەکە باش بگرێ ئیساژی ڕێبەبەریە خواستەر چاو گۆمە خەتای سێمینژی مەگرتە دەست ئیساژی پشتی بەرخۆدان و تێکۆشینە 14 ساڵە تەوی گۆ شەرت و مەرجێن پر زەحمەت تەوی گۆ ئێریشن دەوڵەتە ترکی هەم بەژایی بوو هەم ئازمانی بوو هەم ئارمانجگرتنا پێشەنگی شۆڕەشێ بوون هەم دۆرپێشکردنە ئابووری گۆ 14 ساڵە ڕێبەبەریە خۆسەر دە هەموو هێلاندا هاتنە دۆرپێشکردن هەم شەرێن تایبەت بە هەموو جورایین خۆ تایبەت لەسەر ژن هەم بەلافرێن بێ مرۆڤ گۆ چاافکانیان جوواکێ ئارمانجگرتن و دخواستن گۆ دەریە گۆچبەریە بکەن گۆ دخواستن شۆڕەشە ڕۆژاوات تێک ببن گۆ دخواستن دەستکەفتی شۆڕەشە ڕۆژاوات دەست
دەستکەفتین ژۆڕەشاژن گۆ دخواستن پرۆژانەتەوە براتیا گەلان هەمە بێ هەلوەشاندن لێبەلێ لە هەمبەری واناکێ ئەف بەرخۆدان و تێکوشین و گوش هەموو هێلان بە هات مەشاندن ئیرۆ ئەم ئیرۆ نەورۆزا 21 یادە 1925دا ئەم ئیرۆ ئەرمانج دەگرن گۆ دیوارێ ئێمرالی هەت هەلوەشاندن گۆ هەفدیتن برێ بەر ئاپۆرە هات چێکردن گۆ نامەش بۆ گەلێ کوردش بۆ ژنە ژ بۆ هەرکەسی حتا ڕێبەرتی گوتێش بۆ دنیایشیش بۆ دەولەتاژیش بۆ کەسێن ڕەوشەنبیرجی ینی هاتن شاندن ئیرۆ گۆ کورد یەکیتیەکرد ناوا دەهات ئاواکردن ئیرۆ گۆ دۆزا کورد لەسەر هەموو ماسەی جیهانێ تێنی قاشکردن و هەر کەس دخوازێ کورد ببێ هەبالبەند بوارە بێگومان ئەف هەمێ وێ کێفخۆشی و شاهیەکە پڕ مەزن ji bo adara îsal wê bidê çêkiriş bo hênakê îsal coşa wê kelejana wê germahiya wê kêfxweşiya wê bêgoman wê cuda be. Belê bêgoman spasiyet ku jo peşdariyeta û hemû nirxandinên ku te me re par vekir gelek spas dikin. Gelek spas bo waxinewişî. Gelek spas. Bînerê me ji xwe dosya mamade ye em diçin lê temaşe dikin bi mijara xwe duyemîn em li we vedigerin. تماشاوانی خوشویست ای هجا و دلال هیوا رمضان لو تفدا پیروز به و ام بهیوین ام دمک خوش بچروکن خوش بهفدوره ببورینن و ام سود جه بگرن و ام انجام خوش تیده بگهین به وان چروکا به برنامه دوسیا چروک ایرو چروکا ما و قصة ما وشبه قصة ما چروکا ما و جارك نبي خدا موسى سلاف و درود خدا لسروي بن با خدای خوکر و جیر گوت چمکا او به خدا را داخوی گویا خدای من کا چاوا از ناس بکم حقی و نحقی چاوا تجهف در خینه از ولو تید مامه حیری از دخوازم جه فهم بکم خدا جرگو سبحانه و تعالی جرگو تی هر لفلان داری لسر فلان کانیه تی بسکنه و تی منر به چل ورد قومه تی خوپش واناک کسی بیور لی تی چعفدیر بکی به چل ورد قومه و تدور الناس بكي بيتشاو از حقيقة و نحقيقة جهفدو دردخين بلي موسى عليه السلام قو بلي خدا شو اللي هيلا كانية كي رونشت اللي البش كفركي خدا آلي كي تقنكس وينبينم دو بيجي دوي در حقيقة السوارك تي سوارك يولو پرش خرازي تي جوي كاني آوي ودخوي و خودشو و خوابت شو و خورحد که دم آید قده لحس با خسوار دبه و دره لی دوینا ویده وی کمبرا خوی گوددان نوقا خواه و همه پیدوی خونگرکی خود ورده ود شارد لسرکانی جبیرا کر دوی در حقا گو سوار چو و او کمبرا خواه لور جبیر کر خور تک سیپاک تی آوی ودخوی چعو ویک هم برید کوی لید نره گلکی بنرخ و قیمت راجه و دبه و دره پشتی سوار دره و خورجی آوی ودخوی و دره ویک هم برید دبه او کم بره هان تشتن گلکی بنرخ و گران تیده بون خویاد که زیر بون پره بون دراغ بون او خورد او کم بره بروشو پشتی وان اختیارک تی سروی کانیه بلی او کانیا گوند حرکت تی جیبت خو خو آوی جیده به خو راحت که آوی جیبت خو او اختیاری هان و رودنی خو راحت بکه او سواری هان بهز و بلز و بغضب تی سرکانیه تی چیش بیر کریه لوی کمبرا نوا خود گره او گلک پیدوی بی گرکی بین تیدن بری خود دوی اختیاری و دبیجه کا کمبرامه کمبرامه تب کود بریه قالوا جير دبيجي أزبني
متى كمبري تن نديتنه بخدين من نديتنه دبيجي بلي از نجدمك دريج فر درباز بمأشومه او كمبرج مر بيج بيت الكوفا شارتي يانا از داويات بينو چقا اختيار خداوي تور وبختي دبي من نبريه دبينات تبريه يك جوي او السري خو سوار هاتي سوار قو تبينه تناين قو بخدين نلبا منه ما كازي ترشاوبكم دبيجي وي اختياري دكوجه ده عرضاوي دكوجه والهسبي خو سوار دبي بوي غزبي ودره اف بويارانا قشي بون السيرفي افي السيرفي كانيه والنبي موساجي مراقبه دكي تحذير دكي اللي تشتك جيفي بنكر بان خدا دكي دبي افشو اتاوي چ معناوي كام من البرخين خدا عز وجل جير دبي دبي يا موسى بميزك دبي او سواري هاني اوي گوهات و كمبرا خلور جبير كر اوايا دمك د پري باوي وي خورتي بري گلك دمك دريش پري باوي وي بزور زورنده جستندبو كداوي خاربو نداوي من مهشت بيلورج بير بك او سيبي هان بي اوي او خورتي هان او گنجي هان او پرانا پري گنج بون اي باوي لاو گودين د سكرا سوار دبو هادبر ایگو آدن چما سوار هات بزوره ایجا خصسته اختیار دگو تبریه گوی اختیاری جی باوی سوار بری دمکه کشتبو و آول سروی زلال ببو و کس بین حسیابو دبی جا بوی بو یاری او خورتایا او گنجی هان هات گیها پره باوی خبر دوی بو یاری ده دوی روداوی ده دوی حدثه ده و اي سوار جهات حيفا بابي خو هلاني دي ديداريه كده دي دم كده سي تش جيبون حد كي جيها حقي خو سيدنا موسى عليه السلام قبل خدان از ايجاتي قشتم وفهم كر بيتشاوا تحق ونحقي جهدو درد خينه دي ديدار كده دي دم كده ام هيفيدارن جو خدا دي قوناخا هستيار دي گو حق گل مجی بحق بکه وک وی دیدار هان وک وی بویار هان گو هر کس بگه حق خو و تا جارک دن ام هفدو ببینن تا خلق دن هم ببینن دو خوشیه ده دم باش بینری مشخه ام دوباره لوفگریان نهاجی بمجرد خوی دویمین ام لپیش بریوانه. مدرسه که خفتنا خود مجرد خو هنکی داشتی رو فکرن لینها برنگ کی بیتر برفره ام مجرد خو بهرناز دکن مجرد مجی گریدای چالاکیا کو یا جی آلیکاریا کو هی واسور و گله که کسایه جانجی وکری بریا خسر و كسايد جان جري خصني الوكيدين كو بهفره اليكار بون حطاني اليكاريه كي كوم بكن باليكاريه هاني بتشريكي بجي بيجين خلكي ميل الساحل تاكو بكاربن سودكي جوان اليكاريه كو هاتنا اما ذكرن ور بكرن ميناك كديان بيجن دنافا في تشالاكي جي في كارو خباتي كو بيفرا بون دبكو هنجارا برسغريك دركتن هن مجارن جودا دركتن هولي او مجاري هاني جي دريا مجارا خودا اموان بميوان خوره گفتگو دکن میوان خوب هفر ناس دکن و مجرد خواه یک بیک جبر دل شیرو فکرن شخوا میوان ما دلگش عیسی هفسرو که هی واسور جبوت بیجم روش باش بو جبوت مشوانه گلیک سپاس چاون مامستا روشا چیه باش سپاس مامستا وکی دست بکم بگشتی نرخاندن تجربونا في چالاکیا هان ناس بکن وان آلیکاری کو و کوم کرن تا کو هن رادستی خلقی میری ساحل بکن چالاکی کی چاو پیشنیاره کی چاو درکت هوله فکریه کی چاو بو و تایبت جا پیت زانن هرگا بو وقت چه دبه هی واسور دبه جه آلیکاریه و آلیکاریه جبونا نتنی خلق روجاوای کردستانه لهرمن دی یه لمجن سرخاکا سوری آلیکاریه هرو هرجی پیشکش دکن راست یعنی پشتی افروشا داوی گل براوا سوری درکت هر کسی شوپاند و راگاندنی شوپاند مجاری الور درکتن گور آگاهی گیان ما و گلک حوالی منی هی واسور جوان و کی دیجی جواتا باکورت سوری گلک دوستو ناسی وان حوالی وانان یعنی جواتا که نشونو تین هفتود بیدن
بهر داخبن یعنی الویده که آلوزیه که الویده که بیشتر ملی انسانی ده احتیاج ملت جبر پنابر بون به گلک جیه کمکرانی چه بون ملت بر جیا چو جبنده خود درکتن یعنی بدیوین مروایی جبو خوارن و خوارن جبو زاروکا جبو جنا جبو گلوی درکه گوری گوجمر هات گوتن احتیاج هبو براستی ما که واسوری کرد ما ابریارسن ما خو حاضر کرگو ام بیشن سلاتی خوارنی چکن خوارن و خوارنی هم چکن وکی دیجی سیانتیفا گل باکروجلاتی سوری بانگ کرج بو گو در فتح به گو الکاری بگیجه ام بیشن براوا سوری گلی روی ترکی حوجدار سروی اساسی ما حاضریه خو کر برنگه کی عاجل براستی برنگه کی پر عاجل 24 ساعت کارمند مدخبات دامون گو ام واصلات حاضر بکن جوات جی سازین جواکا سویل و بیشن سازین ریبریا خسر ملت باکروجلاتی سوری هر کس کت خبات ده اجبو اینا الیکاری هات حاضر کردن نیزی 6000 حتی 6500 سلات اخوارنی هات حاضر کردن 325 تون آرد هات حاضر کردن او جوش گلی طبقاش گلی راقای در زور ملی کوبانی و هر درجه سلات ملی حسه که قامش هات حاضر کردن نیزی بیشتر 3500 ساله ابی پاکیجی هاتن حاضر کردن. اونا نیزی یعنی 16 کمیون پارکرنی اونا حاضر بود. وکی اکیپ هیوا سوری کرجی خو حاضر کرد بریکتن روزا هفته مه بریکتن بر دریای سینوری طبقه دن گوبری خوابیدن هرما بر آوا سوریج بگو کرمو الکاریا بلاو بکن. براستی حوالی ما یعنی ام بریکتن ام چون حتاوی در که اجبو در باسمون آوی در که هنگ زحمتی هبون هنگ تکیلی ما چه کردن هنگ سازی جواکا سوی بر آویره دریا وار مکاری بو او کروان بگیان دا پشتی بروجه که او کروان هر چو خاصی زحمتی در کجی لی اما ساغلمی یا بر آوا سوری الویده که او بدوی داکتن دابا اوی سازی نویده که یکو همون ملتی ورجی گله که ریکار بباستی گله که راحت بوجی سرا گاندینیج در کد گله که ام بیشن هل وستی خوانی سر زمان هاتنا اکیپه که وسا یعنی اکیپه که یکمین وسا کروانی که ریکاری در باسی هرما برابر بو پشتی بویر داوی ملت پر که خوشی خوانی براستی نها اکیپه منی هی واسوری کرد لوی در که و هنگ گله ام بیشن هرمی جا اوجی باردار باسبون وکی جواکا سویر وکی پرسیاری سازی ایره برای خسر اوجی باردار باسبون نهال بیده که خباته که دکن او بیدوی داخستن دبو نها بلاو دکن لگوندا بلاو دکن بله بیناک پیشنیاره که او ساگو درکت هوله یعنی طایبت پیدسانه که هی واسورا کردی جدس بکه و چه بویر لسرخاکا سوریه دقومه پیره ده هرگه و آلی کار دیبه بیناک بیجن دپار ده عردهش چه بو دما درکتنا ویروسایا کرونا یجی هر هی واسور آلی کاریا خو پیشکش کر دوی مجرا هانه ده دما کومروف به ارکوبار خوبو سارا دبه اف مثلا جهازی که چاوا هاتیه گلو علی خوی انسانی ده چاوا هاتیه تایبت جیان بیجن کو هی واسور نجوان جهن یانجی دزگه یانجی سازین یه کوب سالا هاتن آوا کرن و هر وکیدن لی هر و هر دجه آمادکاری دیه و دجه وی باوری دیه کو علی کاری پیشکش بکه راست یعنی ام سرویت اشتیاطن آوا کرن سر اساس مسئول زگدایی گواف سازی گل ملت خوبن سازی کاری گور پیوان وزاگونی خاچا سور و هیوا سور آنام نتوی براستی عمری مجی ندریج یعنی 2012 دماتن آوا کرن حتی نها همه بویره گو درکتن ام بیجن تایبت روجاوای کردستانی دسپی که با پروژلاتی سوری همه یعنی روشی گو درکتن شورشا گل به هرمی مشیا جبو خلاص کرنا جیانا بریندارا جبو پنابریه گو چه بون کاپی گو هاتن آوا کرن یعنی ام بیجن دسپی که ایریش ول سر هرمی و پشتی نا آوا کرنا داعش و ایریشا داعش خلاص کرنا هرما پشتی وی ایریشا بیجن دولت ترک و هزرگر و ناصر باجاری افرین و سر باجاری سریکانی و گریسپی اونا گشتی و که واسور آکرد حاضر بو
دستک داین جی تایبەت ji gelê me bû yani gelê menî hundirên gelê menî mêjin Ewropa Bakurê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê qonax alîkarî ber bi hêva Sorî Kurd hêva Sorî Kurd jî li ser erdê karî bû xwe diyar kir baş bo wê na jî ew alîkariyên mirovahiyê ê ser asta navnetewî jî got derbasî herêmê bûn berê xwedan hêva Sorî Kurd gelek mijarê ê tenduristî de gelek kampa gelek وەکی te got mijarê korona vê dawî mijarê kolera derket di gelek mijaran hêva sor karîbû xwe pêş xista û em bêjin cihê pêwîst dê hazir bû di milê xelaskirina ciyana sana de rewşê awarte de wekî hêva Sorî Kurd navendekî wênî a xelaskirina ciyana sana em cil bêjin xurfet ameliyat hatiye avakirin 65 ambulans evena kiştî belavkirîne ji bo em bêjin dema bûyerek derkeve dema dawî jî li ser ya ji bo bûyerên trafîkê heger derkevin hêva Sorî Kurd noxta avakirine yani em hêza xweşgelê xwe digirin û em xwedî sozin ji got pîtekê bûyer derkeve pêwîstî hebe em hêva Sorî Kurd em karibin müdaxele bikin ji bo em xizmeta gelê xwe bikin Di vê mijara hanê de mijara alîkariyê de kîyokî were alîkar bûn wekî hêva sor hegerin bêjin rêveberiya xweser yan jî kesayê nî wekî din kî alîkar bû Yani em bêjin me got saziyê civaka sivîl yani saziyên rêveberiya xweser yani saziyên aborî saziyên gel evena gorî derfetê xwe karî bi rengekî acîl kom kirin yani me jî ewelkarî demam derketin ji Qamişlo em bi heft seyara derketin hesekê sê seyara tevlî me bûn li bajayê Reqa dî seyara tevlî me bûn tabqa 4 seyara evena giştî bû 16 seyara em giştî em derketin ew jî ji bajarê de hatibûn wa bajara hinekî bajara bûn wekî wa bajar û derdorê jî hatibûn gorî haziriyê got hatin kirin bi rengekî acil yani xebata rojekê di roja de evelkarî hav kom kirin û hat şandin alîkariya we got yanî bêtiriya xwe tiştên yên xwarinê bûn bibûre her wiha bêjin ard bû tiştê got pêwîstiyê jiyaniyê rojane pêk bînin tiştê wekî dî de yani taybeten bêjin di aliyê sahil de geleka komkujî jî pêk hatin gelo pêşinyara ku li wê dera te dawî ji bona gel jî bê dayîn û ev pêşinyara hanê jî pêşkeş kir ji bo bêjin desthilata ku li wê dera niha desthiladariyê dike Ha destpêkê me wek kerwanê destpêkê me got ji bo xelkê got ji malê xwe derketibûnê pêwîstiya wan hebû ji bo bêjin xwarin bi xwarin milê paqijî ji bo taybet ard hat şandin ji bo got firnê wan nabe şoxlandin ji bo nan pêda bibe yani tiştê got me karîbû kerwanê destpêkê hazir kirba ev ya bû ji bo rewşên dê mirasî te agahî me wisa zêde em bêjin li wê deketin nebûn ha ekîbê menî wê derkê wisa em bêjin lêkolînekê çêtekî yani deman sandwîçe bi çavê xwe dibîne rew şewayî bêtir bero agahî ji mirov zarar dibe ji bo got merov karibe alîkarîkî berfiretêr dema pêş em karibin bigînin Belê di mijarê wisa de rêveberiya xweser bi erkûbarekî çawa rabû li gor nerîna te û şopandina te niha mok hêva Sorî Kurd yani heme xebatê xwe de jî li herêma Bakur û Jilatê Sûriyê dibin bêjin rêveberiya xweser birê dibe di hemû karê xwe de em destûr dixwazin yani em jî ji bo wan biçin cihekî alîkariyekê belav bikin gerekî em destûr bixwazin gerekî em vê tiştî binirxînin saziyê rêveberiya xweser ji mer derfet bigire yani rêveberiya xweser bi hemê saziyê xwe bi hemê berpirsyarê xwe 24 saat xebatê de bûn bo got rêj mervekin bi rastî xebatekî pir mezin kirin yek jî em bêjin komkirina alîkariyê adî jî ji bo em bêjin bi destxistina rê got em karibin vê alîkariyê bigînin Em ê biçin li dosya xwe temaşe bikin paşê vedgerina mijara xwe bêguman bi hev re berdewam dikin bînerê me ji xwe dosya me ya gotinê pêşiya amade ye kam biçin lê temaşe bikin Gotinên pêşiyan me di dosya xwe de di gotinên pêşiyan yê bav û kalan ji were amade kiriye. Adar debare, Nîsan buhare. Wateya gotina me dibêje ji mehên buharê, adar destpêka buharê ye.
و گلک سالان لزوستانê tê hesibandin. Lê Nîsan bi tevahî bihar e. Êdî roj germ in. Pez û dewar dikarin derkevin biçêrin. Di Nîsanê de ber û berhem jî pirin. Dar li ser koka xwe. Mirov li ser zimanê xwe heşîn dibe. Mebesta me ji vê gotinê ev e. Bêguman, ziman ji bo mirov perçeyek ji nasnameya wî ye. Her wiha, kesê ku zimanî wî tuneyî, têkiliyê bi koka xwe re winda dike û di demekê de bêkok dimîne. بینەری مەشخوا دووبارە ئەمن وەفەگەریان نەها مژارە خۆشی ئەم بەهەورە بەردەوام دکن هەواڵ دەرگەشتە زوێ بپرسم نەها دەما کو ئەv ئالیکاریە هەانێ هاتن کۆمکردن و هاتن شاندن دەستپێکی هەنێکە پرسیگرێک دەرکەتن جوان پرسیگرێکی هاانێ ئەوە کۆ ناوێ هەیڤا سۆرا کوردی جوان سندوقی هاانێ وەرە ڕاهشتن ینی ئالیکاری ji بۆنا گەل نەدیار بە کۆ هەیڤا سۆرا کوردی ئەv ئالیکاری هاانێ پێشکەشکریە و ji پرسیگرێکێ وەکی دی هەگەر کۆ دەرکەتە بن وەکی دەستپێکە مان ناس بکن باشێ بێگومان سخوازم وێ پرسم چما ئەv یەکەهانێ ئان بێکارین براستی بانکا سیاتیفا جباکا گل جمجر کن گوما الکاری دایی هاو وکی هیوا سوری کرد هگر ون کارمه بخور ببن جبر وابی هست مجی حاضر کردی مجی گوام حاضرن یعنی جبوگو درباس ببیجی دیار به الکاری و ام بیجن دریجی جیر بکری بین و بچه ما لوگو لی خستن یعنی ام لوگو هیوا سوری کرد گو الکاری و ما گوجی ما گو وکی سازیره به برای خسر گلی با پروژلاتی سوری هیوا سوری کرد به هفر الیکارن گو به الیکاری درباس بکن گوری هف دیتنه چی بوش بگو ریوه بن اجبر سر راگاندنی بلاو راگاندنی بلاو کرد گو هیوا سوری کرد درباس کن گوتن یعنی گو گرکی نب ناب هیوا سوری کرد به یعنی گوری ما تخمین کرد گوتنا کرد بلکی واگرام بو یعنی اجبو وینا خستن مجاره کی سیاسی ده ایمه ما بس تامه گشتن آبی الیکاری جبو وی کلی جبو گو اول الیکاری بی گوی درکید نحیا جالی مروباهی علی ثانی برولید نره گو سازی که الیکاری یعنی کاربی بی الیکاری در باس بکش بو وی کلی ایدما گوتن گرکی نویرنگی به ما گوت تپس گرک پیشامتن ارمان جامعه مروباهی ارمان جامعه گو هم کارمو خوبی گیریم گلی سوریه برابه یعنی گلی من برای من الویده کید من زور و زحمتی که در باس بون ارمان جامعه گشتن آبی الیکاری جبو وینا وکی با سوری کرد یعنی گیا ارمانجی خو الیکاری گیاند ویده که وگلی با کروجلاتی سوری جا الیکاری گشت ویده که یعنی صدما یکمین گو انبار الیکار بن هنه که زحمتی وانا کم بکن جبو وینا چه هات گوتن جبو گو درباس ببه جبو گو رینه گرتن جبو مجار نبی سیاسی ما گوری گو هات گوتن ما قبول کرد و ما گو ارمانجا یکمین گشتن الیکاری و مکاری با اوپیک بانی گاوا گوتشتکی وسا هاتکرن میناکز بیجم وجی اف برسواهانه دا یعنی میناکز بیجم وانا گوت تمام ام ودگرین الیکاریا نه امی لوگای خوراکن و في الیکاریا خو بردوام بکن دما برسبکی وسا جوان راهات گوتن یعنی یجبو بیجن هگر کارمندی و یکو اف برسفدان یعنی جواب خوجی هگر اف برسفدا به رفلکس کی چاو جوان درکت گلو گهشتن و یعنی گهشتن و انجام هانه کو تشتا هری گرینگ نها او تشتی انسانی پیکوره مروف سیاسی گردونی اردنگیاری حموم جاری وکیدی بدا آلی تشتی انسانی پیکوره راستی ما گو یعنی ریبریا خو سرجید ملی علاقات دوجی هفتیتنه دبو و وکی دیجی سازین نک سازی جواکا سویت هبو نوجی هفتیتنه دبون اما اوکی با سوری کرجی یعنی ام گشتی به هفره ما تنسیق کرج بگوم به الیکاری در باز کن دما گو ساعت گوتن یعنی پسکریک جامعتنه ارمان جامعتنه در باز کرنا به الیکاری
خواستن هناك استنجي درخن يعني الجينا قوتن بلكي نا مواد بيجن الكارية دبن بلكي هناك تشتن دبن ما قو ون تفتيش دكن ون شاوت كن ون شاوت خوازن ون كرد من كرتينن مجار بسكريك جامعتنا تاني الكاري بس بيجه كسي محتاج حمتش تيجو خواستن استنجي درخن ما حمتش در باسكر ما قو يعني كاري مساغلمه ارمان جامع گشتنا في الكاري جدای و نام تشتکی نافکرن جبوی ام تشتکی ناترسن اون چاوت فکرن ام حاضرن و مکاری به حمد تشتر باز کرد برست. اما بیچن لدوسیه که خوی بچوک تماشا بکن دم کو اوالی کاری دهاتون کوم کرن و دهاتون در باز کرن اما لی تماشا بکن پاشه ود گرم جاره خبر دوام دکن بینری ما دوی چالاکیان جی دوی اوالی کاریا هانی دا کلی به گمان شوپاندن جی هبو وکی ما مستاجی دیار کر میوان ما جی دیار کر هر کس به ارکوبار خرابو و اوالی کارین جور به جور جبونا خلک میل بر آوی پیشکش کرن. جبوه جی اف دوسیا مجوره آماده کریه کامل تماشا بکن به چاوا دهاتن کوم کرن چاوا دهاتن درباس کرن چاوا او کروانی هانه بریو دچون و آلیکاری بجند انجام ده گهشت بردسته خلک ما یکو نهاد نوا زور و زحمتی کی پر دجوار ده جیان دکن ام تماشا دکن دوباره الوفد گرن شوي لا انت مكرتم العد صاروا 17 انا واقف وقف هو يحيى خبدالي بنری مش خوا دریا دوسیا خوشی ده متماشا کر به چاوا اوالیکاری هانی هاتن کوم کرن هر وها هاتن ریکرن و هاتن درباس کرن جی ام جرا خونها میوان خورا بردوام دکن ام ویجی و بپرسن دروش شامی نهاده گرنگیا کو هر کس به ارکوبار خورابه یعنی بجنتنی هی واسور بیم جرا هانی رابو گل جی پیوه هرکی ریبریا خسر جی پیوه هرکی هر کس پارتی بن سازین جواکا سیویل بن او بگشتی اموی بنرخینن گرنگیا کو هر کس دوان روجین حساس ده دوان بجن وان کلیه هانی ده کو بوی ارکو برپسیارتیا خورابتا کو ده انجام ده وکی وجانی سر زمان امجیج بوناوی تاقص دکن بجارنين إنسانيين مروفي هاري بيتر دخطا ما يبيش دبا. راست يعني قولي روشا سوري جيان دكي روجن أولو برو خديل هف دركب أوجي ديار دكي هف قرتنا جواكا سوري وهشمندية جو الحر هرمي هي يعني وهشمندي تشاوي بيشتي رو خواندنا رژیم أسد يعني تبديهوية كي برمزن چي بول هرمي جو دستلاتداری رژیم اثر ده هبون مترسیه ملت هبونج بو هزا نوهات يعني نها با کروجلات سوری هزا کیه هی هرمیت پاریس يعني سوري نها ته استقرار وسا تتنا يعني دملي مرو واحده ملي انساني ده اب گهرتنها باندورا خو باندورا کی پر مزن کر براستی هم الکاریا گوهری ما مجر دهات اول کاری پر کیم بو وكي ديجي ابو يري داويل واهري ما دركتن نها امبيجن حمس سازي تندرستي سازين امبيجن اي رجيمي يعني اركي خو وي استا بلند رانابن نها باكروجلاتي سوري هري ما باكروجلاتي سوري بكي جد 1014 حتى نهار ببريا خسراتي وكرن سازي وي هنا رخصني كي وي حمم ملاده ملي مرو واهي ولي كاريجي سازي وي ايغو في شي رخصن دكن هني يعني هيش مندي كي جواتي هي رنگی پر باش خبات برخستن کری تیم شاندن زحمتی هیچ بو هرمی دیش بو ملت الواهرما جبو ملت سوری گشتی الهرمی ایگو بوک مکوت دبن دستی رژیم اسد دبون نها علوزی زحمتی هی يعني اما کی با سوری کرجی مگلک جاری خواست ام خوب بگیرن حتی شامی درنده گو ام الی کار بم به گله من سوری و کی سازیه کی سوری ام دبیجن هی با سوری کرد اتیا واکرن لسوری
یعنی ام مخواستم درباس ببین بری آنا جان بچن شامی جو درن دیجی براستی درفت وی چاقی جی بنا بو نها علی کاریاگو درباس بو هرما براوا سوری راحتی یک چکر وکی مگو یعنی هف گرتنه که جواتی چیتی که بلکه هنه که هزی سیاسی جوی تشتی میزه بکن چاوا جواتا ما بهفر علی کار هف دو قبول دی که بلکه ویش مندی همبر او کسی نها شامی برید بن لوی تشتی میزه بکن و ساده ما راحتیه که چه دبی جوات خوب خوب هف دو تگره و جوات وی تشتی باش دبینه او جبو پیش روزا سوری یعنی بنیم رو واحدی جبسا دما چون هاتن ناف جوات دهبه خودی درکتن جبو روشن زحمت درکبن ده چه واری ده بجی برو خودی هف درکبه برو نزیکی هبه و راحتیه که وسط ناف جواتش چکی و جبو جواتش جبو پیش روزا سوری جی بتشتکی باش بینی ابج دوره کی ام بیشن سازی نه مروواهی الی کاریه دوی ملی دهیه گو برو به عالی تاني وكي بيجن ملي مروفاهي ملي إنساني ملي قبول كرنا حمي جواتي حمرنگا حمو أولا جبو بيجن دما پیش بو پیش روجا سوری خباته کی خوش روجن خوش بینه کو اف هشمندیا کو هاتو بو آواکرن رژیم اسد آواکر بو سچاوا اول و بيجن نتا و واناگیش وسا دیجی هف خباته کی بمشینن و کاره کی و هف دو تنبکن او هشمندی رابع هر کسی قبول بکه یعنی دبلی مروواهی دیجی دما بسا علیکاری برو خود جهه که دبی جهه که افجی در فتوت که گوز هشمندیه که خو قبول کرنه چی ببرست بله هگر کو بیشن اف هشمندیه هانی نبو لگور شیرو وکرناوا و دوباره جی مجارن وصا درکتن یعنی حساسیتین هبت شما ناوی کردی لسر کرد هات یعنی ویساندن لگورنا ریناوا و روشا سوریه جواکا سوری و نوا روشو آلوزی کی چاوا ده جیان بکه یعنی براستی پرسکی گرینگه و یا گریکی ام بیجن ملت سوری الوینا میزه بکه قبول کرنه که یعنی او هشمندیا بری هشمندیا تنی ام بیجن والله نتواکی تنی جواتک تنی به قبول کرن يعني أبيا أمبيجن وزحمتي درخه نها أمبيجن لهريما رجلات فراتي لعفريني لحمي قشتي سوري يعني ملتي كرد ملتي كي جيان كري لبي ولاتي ملتي كي هي خود ديروكي حمي دنيا دي ناس كي كرد البيدر كي هنن نتو جواتك گرکی و هشمندیا خونی بری تانک گرکی درباس بکن نزیکاتی وانا یعنی بانگی که وسا همه ملت کرد که گو قبول کرنه که به و دیتینه که به جبو ام بیجن همه جوات گوهنه همه اول نتاو و نگشتی به دیتن جبو پیشروجی ام بیجن جواتی که خوش چه به ایدی کنکوژی چه نبین ایدی پنابری چه نبین جبر راستی روشاگو سوریتی در باس برو شکی پر زحمت بوش بر واسه دماج بر به ذهنیت تنگ افقیس پنابری افقیس کامپ افقیس ایش کشتن افجاگشتی شرچه بون یعنی دما افتشتن بن یعنی بیجم جوات براحتی کار بکن ملی ام بیجن الیکاریه و افتشتناجی هدیه و کم ببین یعنی هویتی که نوسا ذهنیت کی خوش قبول کردنک چه بیلی الجلوانا أبغوتين جيبي قبول كرني. بله. ام بچل دوسیا خو تماشا بکن پاشه الاخافتنا تی داوی بانکات جیبی گمان ام بفرگو دارید کن. بینری مش خو حوالی مدوسیا می چند آماده کرنه کام بچن لی تماشا بکن.
بینرین هجاش خو ام جدوسی خوشی فکریان ها خفنا داویا میوان خو ام به هفره گوداری دکن هگر هم بخوازن داوی ده بانک یان جینامه که بشینن هندکارن دنوات چند هوا کده و مرا بار بکن یعنی جبو همه خبات هی واسوری کرد جوات امنی ملالی کار همه سازی ملالی کار جبو همه مجاری خبات هی واسوری کرد ام سپاسیا وات کن چگلی ما به چه سازی بن ام سپاسیا وات کن جبو کداوانم همو اندامی هی واسوری کرد تایبت اندامی من ها چون برای واسوری جی کلوی دکی خبات کی 24 ساعت دمشن دستی و خوش به راستی فداکاری کی پرمزن 24 ساعت خبات دنه همو اندامی گوالکاری حاضر کردن کسی گوالکاری حاضر کردن جواتشی سپاسیا واجد کن اما کی واسوری کرد حاضرن جبو همو قناغ جبو چراوش در کبم حاضرن لهوی آمه وکم مگود جی روش بیتر خوشتر به سوری بر روشکی خوشتر هره و ایدی پیوستی الکاریش زیده نمینه و پنابریش چه نبه و یعنی قبول کردنک جبو همه جوات سوری چه ببه و روزم بین خوشتر بن. بگو ما سپاسیادت کجوا پشتاریته ساعتها خوش بش بو همو نرخاندن و مشارک کتب مرا بار بکر. سپاس باش. گلیک سپاس. بینری ما سپاسیاوت کن کوب خوشی حتی وکلیان المتا مشکر به هویا دوباره روزه کی خوش وگش بخاطری و.